ni mu mujyi wa Kigali ku ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 umusore mu kigero cy'imyaka 21 y'amavuko yaje kwiyahura akoresheje umuti wica udukoko uzwi nka simakombe. Uyu musore yaje kunywa uyu muti ahita yitaba Imana. Uyu musore akomoka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Ibi byabaye ari uko nyina amuguriye moto adashaka. Ubwo umusore yashakaga moto ya Jesi igura miliyoni 2 n'igice, nibwo nyina aje kumugurira moto ya Sipiro ihwanye n'amafaranga 950. Nibwo umusore yaje kugaragara yiyahuye, yandika urupapuro avuga yuko impamvu yiyahuye nuko nyina atakoze ibyo bumvikanye. Uyu musore avuga yuko mama we yagurishije isambu ingana na miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, amwemera yuko azamugurira moto, ariko kugeza izi saha nyina yamuguriye moto adashaka. Uyu musore birangira yiyahuye. Icyaha cyo kwiyahura gihanwa n'amategeko, iyo wiyahuye n'upfe uhanwa n'amategeko. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko uyu musore yapfuye apfa urupfu rubi cyane. Uyu musore rero yiyahuje uyu muti ntiyahita apfa gake gakeya akumbagurika. Urupfu rw'uno musore rwarijije abanyarwanda benshi cyane, dore ko yapfiriye ku ruhame agiye ku muhanda, dore ko abaturage bazanye amazi ngo bayamusukeho. Uyu musore yari arimo abira urufuro mu kanwa, amaraso ari guca mu mazuru. Urupfu yapfuye n'urupfu rubi cyane. Uyu muti wa simakombe yawunyweye yagira ngo apfe byoroshye, ariko gupfa kuye byarijije abanyarwanda benshi cyane. Mama wa nyakwigendera asobanura uko byagenze, avuga ko bagurishije isambu babaha amafaranga, yemerera uyu mwana akazamugurira moto akajya mu muhanda agatwara, kubera ko uyu mwana nta kindi kintu yari gushobora. Yamuhereje amafaranga angana n'ibihumbi 500, yayanywereye inzoga mu cyumweru kimwe, amafaranga 500 arayambara ndetse akajya yirirwana n'abakobwa. Nyina rero aza kugira umujinya, amwemera yuko azamugurira moto akaba umumotari akajya mu muhanda agashaka amafaranga, agahindura ubuzima bwe ndetse kujya mu nzoga bizaba bihagaze. Nibwo uyu musore yategereje moto, nyina aza kumugurira moto ya Sipiro, kuko mama we asobanura yuko izi moto za Sipiro impamvu yaziguze ziroroha kuzitwara, ni nziza, buri mugenzi wese arazitega, avuga yuko nawe ariyo atega. Bityo rero yahisemo kumugurira moto ya Sipiro kugira ngo uyu mwana ajye mu muhanda atware abantu akorere amafaranga. Ubwo mama wiwe yaje gutungurwa n'urupfu rw'uno mwana wanyweye umuti wica udukoko, ndetse nyina nawe ari mu gahinda n'amarira. Avuga yuko afite abana 3, afite umukobwa umwe n'abahungu 2, bivuze ngo umuhungu wa mbere arapfuye asigaranye umukobwa umwe n'umuhungu. Rero niko yasobanuriye ishami ry'ubugenzacyaha RIB, avuga yuko urupfu rw'uno mwana atarufitemo uruhari, ahubwo uyu mwana ni nyirabayazana. Ibintu yanditse ku rupapuro aramubeshyera. Kugeza izi saha rero uyu mubyeyi ari gukurikiranwa n'ubugenzacyaha RIB, akurikiranwe icyaha cyo kuba ashobora kuba yihekuye yiyiciye uyu mwana. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo baratabariza umugore w'imyaka 45 ufite ubumuga amaranye imyaka 15. Uyu mugore asobanura yuko nta mikoro afite, yagiye kwivuza bamuca amafaranga angana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Avuga yuko kugeza izi saha arembeye mu rugo. Avuga yuko buno bumuga abumaranye imyaka 15 butuma atagenda. Kugeza izi saha iyo agiye agendera ku mbago nabwo akagenda byanga. Uyu mugore rero arasaba ubufasha ibigo byikorera, ibigo by'ubutabazi. Bamwita Zidani, aherereye mu mudugudu wa Nyabugogo, umurenge n'uwa Kigali, akarere n'aka Nyarugenge. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimberwa bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Munyemerere dutangire gutya. Mu mujyi wa Kigali mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku itariki zisanga 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026, umusore uri mu kigero cy'imyaka 21 uherereye cyangwa ukomoka mu karere ka Gasabo, umurenge n'uwa Rusororo, yanyweye umuti w'inka wica udukoko. Uyu musore aza kwitaba Imana. Ibi byabaye nyuma yuko mama wiwe amuguriye moto ya Sipiro. Iyi moto ya Sipiro uyu musore ntago yaje kuyishimira. Uyu musore rero n'agahinda n'amarira aza kwiyahura bitewe n'amafaranga menshi nyina yari yabonye. Amwemera yuko azamugurira moto ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Yatunguwe nuko yamuzaniye moto ya Sipiro igura ibihumbi 905 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musore rero nibwo yaje kwiyahura. Urupfu rwe rwatewe nuko nyina yamuguriye moto adashaka, aza kwiyahura. Uyu musore ni ikigoryi, uwiyishe ntago aririrwa. Mwibuke yuko icyaha cyo kwiyahura n'upfe, kwiyahura ari icyaha. Iyo wiyahuye n'upfe
ndetse uhita uhana umubyeyi witwa Zidani uherereye mu mudugudu wa Nyabugogo, umurenge n'uwa Kigali, akarere ni aka Nyarugenge. Aratabaza avuga yuko afite ubumuga amaranye imyaka 15, yabuze amafaranga yo kujya kwivuza, bamuciye amafaranga n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Avuga yuko ubukene ari bwose, inzara ari yose, kugeza izi saha aya mafaranga atayabona. Arasaba ubufasha ibigo byikorera, abagira neza, ababasha gufasha, bafite umutima wo gufasha, bafasha uno mu mama wavukanye cyangwa wagize ubumuga amaranye imyaka 15. Urumva ko umuntu ufite imyaka 45 y'amavuko, urumva ko ubumuga yabugize afite imyaka 30, nicyo gihe buno ubumuga bwaziye. Akaba asaba ubufasha n'ubutabazi, avuga yuko n'ahantu atageze yaka ubufasha, niyo mpamvu ageze ku binyamakuru yaka ubufasha cyangwa ku bitangazamakuru. Uyu mubyeyi rero arababaje cyane. Abaturanyi baturanye, ndavuga abaturage batuye mu murenge wa Kigali